美国总统川普宣布要对这亚洲主要做衫的出口工呢，扣37%到49%的关税。孟加拉、柬埔寨和越南这国家是拢调整，就做这衫的工人，因就开始伫咧烦恼讲，工厂有可能因为安尼生，就来倒去因就安尼生会失业去。中岛休困，柬埔寨工人陆续行出伫金边的生意厂，要去食食。美国是柬埔寨上大的外销市场，出口商品包含衫、旅游用品、甲鞋啊等等，大约占出口总值的38%。不过，互工人唔敢相信的是，柬埔寨这届竟然加做川普扣关税，下手上重的国家，最终关税有49%。真侪人烦恼工厂可能关门，互因无透露。ចាពេលរោងចក្របិទទៅក៏វាពិបាកដល់កម្មករទាំងអស់គ្នាហើយចេញតែម៉ោង4ក៏ពិបាកដែរ តែបើកាលណាតែគេបិទរោងចក្រទៅពួកខ្ញុំអត់បានមានការងារអីធ្វើអត់មានលុយចំណូលអញ្ចឹងពិបាក 包括以美国做上大出口国的成衣生产国孟加拉，也同款面对37%的高关税，业者讲寄出来成本美味双方拢真歹吸收，生理根本做袂落。 Needed item যদি 100% কটন সেটা যদি আমরা 60 to 70% ডিপি ক্যালকুলেশন করে আমরা অর্ডারটা বুকিং করে থাকি সেটা এখন দিতে আমরা 37%। তাহলে সেক্ষেত্রে বায়ার বড় বড় লস হচ্ছে বায়ার তখন যদি সেটা মানে আমি লস করবো না যদি তুমি আমার সাথে শেয়ার নিয়ে আমার তো মার্জিন খুবই কম ছিল আমি তো অর্ডারটা নেওয়ার সময় তো আমি এটা 1% আমি ক্যালকুলেশন করি তখন যদি বায়ারের সাথে যদি শেয়ার করতে না চাই 成衣业占孟加拉出口总收入的8成以上，逐年大约贡献 GDP 的10%，对孟加拉的经济真重要。川普的关税战，定着对孟加拉形成真大的打击，当地400万的工人的生计也同款受到影响。其他同款也对美国出口成衣的越南甲斯里兰卡，分别面对46%甲44%真惊人的关税，比较之下，印度26%的税率是较轻。当地地区专家认为讲，真侪劳力密集的产业，供应链可能改变。 Many of the goods like electronics, machinery, labor-intensive goods like textiles and garments, which were being produced in China, Vietnam competitively, now because of the high labor content in these goods, some of the global manufacturers may find relocating to India very attractive. 专家指出，伫即届关税战，印度可能徛关山看背小摊，得到上侪好处，呼吁印度把握机会对相关的部门来解决。目前，印度甲美国已经针对商品贸易协定进行谈判，第一阶段协议按算今年的秋天就会出来。出口业者主张加快谈判的速度，希望当化解关税抵触的挑战。公司新闻张惠敏编译。